ya therisano ka molao o mošwa wa Tribal Land Act wa 2018. Setlhopha sa monogai sa borre sa beach volleyball se tsaya bomampudi jwa kgaisano ya Zone 6. Taposa ke yo ranolang ka puo ya diatla mo tshwaetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha mothusa Tautona re Batsogwane a re puso e tla losa mapodisi a le sekete ka kgwedi ya Moranang. Re Tsogwane yo tlhalositseng se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Khumaga a re mapodisi ao a tla thusa go lwantsha borukhutlhi BOTSWANA go thukitiwa ka ditlhobolo ga dikoloi tse di rolang madi le botlhokatsebe jo bo tsweletseng mo lefatsheng leno. Rutlwepego ka se baetseng Tebogo. Mothusa Tautona yo gape le mo palamente wa kgaolo o tlhaloseditse banni ga puso e tsweletse ka go tsibogela dikgang tse di harologanyeng tsa borukhutlhi jaaka go sologetse gore mapodisi a le sekete a aloge mo kgweding ya Moranang monongwaga mme bangwe ba bone ba rutetse go lwantsha bogodu jwa leruo. Ile la itemogela mo nako e hitile o ntse go madi a phamotse batho ba ile gore ba tsamaya ka dithobolo ba tsere madi a neng a tshwanetse wa go bankiwa a tswa mo di-businessing a tsewa ka di-security companies mme bangwe ba amogile madi a go nna jalo mme mo go itebaganyeng le se goromente a bona gore a oketse sepodisi ka April a tabo a hetsa a le 1,000 ba bone sepodisi se sengwe gape se se itebagantseng le bogodu jwa dikgomo ka gore ke sengwe se se bayang batho ka ko mosing se go magometsa kagiso ebile le batho ga ba sireletsega leruo la bone ga la sireletsega. Kgosi wa bona Ngande o lebogetse tirisano mmogo e supilweng ke puso go abela lekgotla la morahi le kgwebang ka ditsa tholego la Ngande Trust mahelo a go gweba ka bojanala mo lehelong la diphologolo la Makgadikgadi. Go na le kgae nngwe e ne e le gore gongwe sa le re sologeditswe ke puso dingwaga ne di ka heta bo 7 BOSUPA re sologeditswe gongwe di-campsite mo phakeng ka go amana le ga rona le puso mo ngwago e hitile re ne ra dinelwa kana ta ke re dinetswe mo nako ya gompieko sa le re ntse re lela re kopa ko sekolong re bona gompieko ra agelwa ntwana a borutelo ya simolola re kopa mooki wa boraro yo sa le a tsamaile ga go ise go kabie phata ya gago re kopa go bankanyetswa kokelwana batsadi ke tsa gore mo planning ya rona re senka gore health post nngwe le nngwe e nne le baoki ba le bararo re lebile gore di-health post tse jaanong morago go di Mothusa Tautona wa kgotse sekolo se se botana sa Khumaga go bo se dirile sente mo dithathobong tsa lekwalo la bosupa tsa ngwaga wa 2023. Se baetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Khumaga. Fa re tswelela mo diphuthegong tsa ga mothusa Tautona tse a di buisang kwa kgaolong ya gagwe kgang e tshwenyang kwa motseng wa Moromaoto ke ya kgotlhang gareng ga batho le diphologolo. Mothusa Tautona re Batsogwane o tlhaloseditse banni fa go le botlhokwa go netefatsa gore diphologolo di nna mo mafelong a tsone go itse go amana le batho. Se baetseng Tebogo wa tswelela. Mothusa Tautona a re puso e segetse diphologolo mahelo a tsone ka jalo go botlhokwa go netefatsa gore ga di tswe mo go one gore di seka tsa senyetsa banni. O supile ga diphologolo mo lehatsheng leno di segetswe lehatshe le le ntsi gore di seka tsa kgoreletsa matshelo a batho mme seo se bake kgotang ya tsone le batho. Re di neetse mahelo le lehatshe mme ga re dirile jalo re batla gore di nne koo ga ne re di segela diphaka tse ne re raya gore di tswe mo bathong di seka tsa tshwenya batho ake jaanong ga e le gore di tla tswelela di ntse di tla go tshwenya batho o raya gore jaanong re bone gore dira ka tsela e ntseng jalo re bone gore diphologolo tse di seng mo mahelong a tsone re di hedisa jang re bua tsatsi le letsatsi le gone kwa ra bua gore a khoutara tse di okedilwe ditoditswe mo mahelong a seng a tsone. Le ha motse o lebanwe ke kgwetho e kalo ya kgothang magare ga batho le diphologolo lekgotla la morahi le gwebang ka ditsa tholego la letsibogo la ditau ntse le sa dire sente ebile le go magometswa ke go phuthama mme ka kemonokeng ya puso
lekgotla leo le abetswe madi a kanang ka 1 million pula go diragatsa ditirelo tsa lone. Ne setse nwela re sa itse gore go tla siama leng. Seemo sa project ya trust e leng tsibogo la ditau campsite se kotometsa maikutlo. Jaanong ke ntsha sehuba ke bua gape le ga kokoano ya gano gompieno ke re puso e re setse re wetse ga tshebetso e re soleditse madi a go tla go dira project e gongwe hela ga nka phatola dipelo tsa lona ba re soleditse 1 million pula. Hela se sengwe se le gore sa re tshwenya mo tsengwe ke bone ba ba tsa diruiwa tsa batho le diphologolo jaaka di batana malatsi ano re tseneletse ke ditau mo teng ga motsimo mo ile gore ga re sa itse gore re ka ya kae ne ntse re lela ka ditou go oketsegile ditau. Mabaka a mantsi a irang gore terata e setseng ya agilwe e le mo tirisong diphologolo e be di heta mo go yone a mmalwa. Bone bana ba rona ba re ba hirileng gore ba age terata ba e baakanye ba e kgaola ba itse le go ibreacha ba ibreacha yana ba tsena mo teng ga phaka ba go dira se ba se dirang ba tsena mo teng ga phaka ba ntsha di solar panel tsele ba di tsaya ba tsa di battery tsone tse dira motlakase mo terateng. Seo se be se ra gore ha diphologolo di tla di le ka terata di tlhala e sena motlakase. Lephata la diphologolo le makgabisi a naga le ikuela mo banning go tsaya boikarabelo jwa go tlhokomela terata e kgaoganyang legolo la diphologolo la makgadikgadi le batho ka seo se ka hokotsa kgotang ga gare ga batho le diphologolo. Se baetseng Tebogo, Botswana Television, Moreo Maoto. Puso e supile fa e lemoga seabe sa baruti le dikereke mo lefatsheng leno ke ka mo molaotheo wa lefatshe leno o tsayang kereke ga mmogo le baruti ka tlhoafalo ka le bone ba eteletse morafe pele gape ba thusa le gone go tlisa kagiso mo lefatsheng ka bophara. Seo se buile ke mo palamente wa Molepolle Borwa re wa bile re goeng bosheng jaaka na biditse bokopano jwa baruti mo kgaolong ya gagwe a rutlepego ka Pretty Mokgweetsi. Phuthego e rulagantswe ka maikelo a go buisana ka tse di amang motse wa Molepolole segolobogolo tse di ba tshwenyang e le baeteledipele ba dikereke. Se ya bo e le yone tsela ya go tiisa le go godisa tirisano mmogo magareng ga mapalamente le baruti mo motseng. Puso hela ka bo yone ampo motheo wa rona molao motheo wa rona o tsaya kereke ka tlhoafalo o tsaya kereke ka tlhoafalo ka gore e eteletse batho pele ya ka ke sa tswa go bua mme mo godimo ga moo kagiso e re mo go yone ka lobaka la kereke ka ga dirang ka teng o mo ga gore ne re bidiwa re le baruti tota is part of ke ka go supa ka ga re recognize-wang ka teng re lemogwang gore re teng re bona gore go a tlhabologa go a pele go ya pele. Baruti bana ba rola matshwenyego a amanang le ditlhabololo ka go farologana. Na yo ke leng gantsi ke itsholegeditse gore policy ya nka tumela jaanong gompieko ke utlwa go tekele ya kgakala hela ko ke sa itseng gore ga e tlogela sešhaba a ke go tlhoka setshakana ke re bona go tsena ditagi tse dingwe ka mmetela gore ha ile gore di tsena ka molaong keng go sa dire gore di ska di tsena ka molaong. Fa a bua ka tse di amang kgaolo re re goeng a re ditlhabololo ga di dirwa mo kgaolong go a bo go lebile mabaka a tshwana le dipalo tsa batho ga mmogo le kgolo ya motse. Nga police station e isitswe kwa lekwa nya ga ya tlosiwa hale batho betso ga ya tlosiwa e ne ile gore ka bohego mo mading a bonyweng go a go etse pedi tse ka ruri go thuile go godimo mo mealong ya rona ya motse go gola go supa re motse go golela ko a ka ne ke bua gore mafelo a mangwe a betsweng ke ko motse go golelang teng mme ebile gona le space se segolwane se se lekanyeng go aga tsone tse re di tlhokantseng kana bontsi ba ditagi gompieno ke bo irwang mo gae le tse moruti o mona a bua ka tsone gore go tsenwa go mixiwa diminti ke metswako e mo gae e nngwe e dirisiwang tse di maleba sekai ga ba dirisa di-brook fruit tsa dikoloi
ha ga ra di-brook fluid di ka irisiwa mo koloi bo tswallwe. Baruti ka kakaretso mo lefatsheng leno ba kgothaditswe gore seabe sa bone mo setšhabeng se se ka sa bonala fela mo dikerekeng tsa bone mme sa namele lefatshe lotlhe go tlotlomatsa kagiso le thokgamo mo lefatsheng leno. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Molepolole. Mo palamente wa Kanyeno Serre Thapelo Letsholo o begetse banni ba motse wa Magotlhwane diphetogo dingwe tse di dirilweng mo melaong ya setšhaba ke puso mmogo le ka kgaoganyo madi a setšhaba. O tlhalositse fa dingwe ditlhabololo tse ba di lopileng di akarediwa mo lenaneong la ditlhabololo la ngwaga ono. Mo palamente Letsholo o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Magotlhwane Bošeng. Ke Segofetse Makwinja wa bega. Melaotshutiso e tshwana e amanang le dikgang tsa polotiki, melao ya go letelela badiramelato go emela tsheko ba le kwa ntle, segolobogolo e amanang le melato ya polao le go itseela dikobo ka dikgoka, ke mengwe melato e itemogetseng diphetogo dingwe. Ene motlegi yo o tla ba kile a nna tautona ngwaga tse someo a se ka tlhola a letlelelwa go ka nna mo palamente kana go ka nna tona kana go ka nna mothusa tautona kana go ka nna tautona. Ke gore ha o dirile go ntse ebile jaanong re itise molao o itebagantseng kganya ya beile hela bao ba ba nnang ba ipueletsa seboaboane ba dira melato go nne thata gore ba neelwa beile mme ebile bao ba ba dira melato e metona e tshwanang ya bopetelelo e tshwanang ya bo go bolaya batho go nne thata mo go bone gore ba letlelwe go nama ba emetse tsheko ba le kontle. Banni ba ne ba akgela ba leboga ba ba lathela dingwe dikopo tsa bone tse ba dumelang di le botlhokwa mo matshelong a bone. Tota ke kopa inthanete ko sekolong gore bana ba rona thuto ya bone e tle e kgone gore e tlhapologe bana ba rona ba ruto ko sekoleng. Re nna le bana mo malapeng a bomma rona re tshwara bana mo malapeng a bomma rona anong go bokete batsadi re kopa le nne bodite gore ba le re kopele. Kgang ga se go tlhongwa ngwara ga hala o kopa o tshwanetse gore tse di dirilweng le tsone o di lebogaele mme re lebogela gore mongame e be re neetswe di-transformera he batho ba ntse re lela ka gore motse o tshwibe ntlha e nngwe mo mahelong a mangwe batho ba sena motlakase. Re lebogela le dipone tse mongame tse re tsone re laki e ka re ba ntlha mo dikgaolong tse di ka kwanotse. Ke dumela gore o ntse a bua ka kgang ya tsela e ke sa leng ke tswa kwa ha ntse ke tla ha kwa teng batho ba tla ga ba mpitsa ka leina la raditsela. Tsela ya go tswa mo ntlhantlhe mo hela go a ko kgomo ka sitwa e bo tswa mo kgomo ka sitwa a tshena gae. Ke dumela mo gore nra ga teng matla phofu ya gagabo ga ka swa lentswe. Mo palamente o ne a tswela le diphuthego tsa gagwe go leba go kgomo ka sitwa go barolela pego fela a sa lebale go rotloetsa setšhaba go tsenya lenaneo la temo le tlotlo mo tirisong le go tlhalosiwang le leka ka bojothe go ntsha batswana mo lehumeng. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Magotlhwane. Mo tshwarela modulasetulo wa lekgotla la ka boditshala Kgatleng Relweto Dilampi a re ba sa tswa go simolola thirisano le makhanselara a kgaolo morago ga go simolodisiwa ga molao mošwa wa Tribal Land Act wa 2018 a re se se tla jaana morago ga gore lephata la tsa lefatshe la amogela dingongorego tsa batswana di kopa gore ditlhwatlhwa tsa lefatshe di sekasekwe ka ba dumela fa di le kwa godimo thata go letsema boitshwarelo le disang go tswa Kgosi Babega. E ne a re ngwaga wa 2022 kgwedi ya Moranang e thola maswe mabedi lephata la tsa lefatshe le metsi la simolodisa molawana o mošwa wa Tribal Land Act wa 2018 mme fela molawana o ile o simolodisiwa jaana batswana ka bontsi ba ne ba supa fao ba baya ka fa mosing ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di fa godimo tsa ditirelo. Ministry wa Lands o ntse wa amogela matshwenyego le dingongorego batswana ba lela gore ditlhwatlhwa tse gongwe di sekasekwe di kwa godimo thata tse ka reng di tshwenya batswana thata ke tse di amanang le go transfera kana go ikamoga setsha mme o tota ga e sa tlhole e tshwenya thata ga ke lebeletse to e tshwenyang thata ke yone ya go rekisa ka gore yone e santse e le kwa go 3,000
Bonthabongwe jwa molawana o atama ebile o rebola ba ka boditsha go rerisa ba na le seabe segolo jang khansele go twa ka bone go ela thoko molawana ba ka boditsha mo kgaolong eno ya kgateng ba ne ba kopana le khansele ya kgaolo go nna moriti le mongwe go rerisana mme makhanselara ba rola megopolo ya bone. Kana banana ba rona ba gaetsho ga le ka ela tlhoko ke bona batho ba e leng gore ba batla di-service thata ga re bua ka lehatshe ke bona batho ba e leng gore ga ba na lehatshe mme ba mo thulaganyong ba mo lebelong la go kopa lehatshe mme ga e le gore madi a go kopa lehatshe hela ga o submita formo ke 50 pula mo go bona ka re ke kgwetlho ba gaetsho ka gore bone ke bona ba e leng gore bontsi ba bona ga bana ditiro ga ba bereki mme nane ke re gongwe a bogolo ba duele bonnyane bo kana ka 20 pula di-minutes e kgone go nna rimi gongwe go a ko sepedi tsa dipampiri mme tota gongwe motho a di tlhoka a patise ke a le mo kgatelelong ya ditsheko ka gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ke bosupi bo botona ga kgang e le ko kgotlatshekelo go sekiwa yaanong imagina rimi na le pampiri le 500 gongwe ebile e le rimi tse pedi tse tharo e le tsa di-minutes ke sone se nna ke dumelang gore from 20 pula a e nne 2 pula per page. Totala, we are not punishing them. They should be responsible. Those are the documents they cost government a lot of money. Go rerisa khansele mo ya boele Bonthabongwe jwa letsholo le body e semeletse ya ka gongwe re lemogile re tsamaya le mo dimolong re tsamaya re ba neela tsone dipampiri tse gore ba ditlatse ba dira ka re eletsa gore ba re supetse gore mo go godimo ke gofe mo go tlase ke gofe mme ebile ba eletsa gore e nne bokae. Fela re Dilampe o ne gape a tlhalosa fa ba tatolosa letsholo le la go tsaya megopolo pele fa kgwedi eno e ya fifing. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Motšhudi. wa tsho di bile gantsa Botswana Television re a tswelela ka go ya tsela ya dikilometara tse di 20 e tshwaraganya metse ya Moletemane le Tsetsejwe e tla tswelela morago ga go emisiwa lobaka la ngwaga tse 5 mme solofetse go wediwa mo lobakeng la dikgwedi tse 2 go bolelwa fara kontraka le puso ba garetse dipuisano le tumalano go tsweledisa tiro eo seo se tlhomamisitswe ke mo eteledipele wa lephata la ditsela re Leina Tapologo fa begela banni mo phuthegong ya kgotla ya mo parlamente wa kgaolo re Lucas kwa Moletemane Bosheng a rutlepego ka Karabo Molusi. Diego go wetsa tiro ya tsela ya dikilometara tse di 20 e tswa kgakala e le matshwenyego mo banneng ba motse wa Moletemane fa e sa le ka ngwaga wa 2020. Banni ba re go tlhoka go wetsa tiro e go baka kgoreletsego e bile go kokonela itsholelo mo motseng gareng ga dikgwetlho tse dingwe. Tsela e heleditse bongwana ke dikoloi ka December. Ga di a wa se selenteng gore ke oil mo tseleng ye di thubegile di sam e rile ha go bua ka tsela gore diteraka tse di tatsa matsa re tshimaka ya nna ke di store bana ba mo le ba ngwe ba la tele se di kilo ba ne ba pholisa ba tshimaka diteraka di rekisitswe ha o tsena ha borogong bole ba rona ba mokgoje borogo bole ga bo anna sent botato ga bo re irela tse di bothoko kana ja re tisetsa dikgang tse di bothoko ne ra kanya gore le jone bo go akangwe gore bo ka diro yang kana go dirwe borogo bo ka re ba balelang la bo helo a re le hanele gore ra kontraka o duetswe o ta simolola tiro mme kana ya re moragonyana tautona ba ta kwa tsela ya nna ya ba ya reportiwa yone mme gone hong ka tsa kgang gone ko ha tautona a tsile ka supa gore motho o dirang tsela e kwa kanye go boletswe fa yo a betsweng tiro a kopile kokeletso ya madi a supa fa ditlhwatlhwa tsa didirisiwa le dithoto di oketsegile morago ga segajaja sa COVID-19. Go na le dio dingwe tse e leng gore gongwe re le lephata re ne re ditudisitse matho yana di tshwanelwa ke gore mme e re hara kontraka seno na heta yana a re nya tsela ke e be le dio tse e leng gore le tsone di dirilwe yana di dirwa ya loka ka di variation go mo go rela gore ikopelo ya di variation e tsere nako gore ra kontraka a hela ya approvelwa di variation tse di akaretsa di culvert me anong go approvelwe ha re bua jana re lebile gore ra kontraka
a tsene mo saeteng. E re ka tsholofelo ya gore tsela e tla dirwa e le teng banni ba rotloeditswe go ikemela ka dinao go dirisa mananeo a tshwana le la temo le tlotlo go ipelega. Re rutwa ka ha mme gape re tshwanetse re leme ka e goroga ka nako e gape re tshwanetse go lema mme re tshwanetse re utlwisise ka nako yoneo re ntse re a lotse gape le bokgola yaanong lot ikwadiseng gore le balemi le thago le ha le lemile go botlhokwa thata yaanong lenaneo lone le gape la re o ka nna wa kgona go iponela terata ka madi a hokuditsweng. Mo tsamaisong ya puso ya batho ka batho diphuthego tsa kgotla di lemogwa di le botlhokwa ka ke gone kwa go rerwang ditiro tsa ditlhabololo go lekodisanwa ka fa ditirelo di ntshiwang ka teng mo go lomaganyang setšhaba le puso. Karabo Molosi, BTV News, Moletemane. Mopalamente wa Gantsi North Re John Tita re tla re morago ga go ediwa ga tiro ya akaretsang go tshela ga sekontiri mo ditseleng tsotlhe tsa toropo ya Gantsi le go dira ga mela ya kgopo ya metsi a leswe banni ba Gantsi ba bantseng ba lela ka go tlhoka go bewa ditsha tsa bonno jaanong ba kgone go bewa. Mopalamente o bile se ka la boraro fa buisa phuthego ya kgotla mo kgaolwaneng ya Marama kwa Gantsi a rutlepego ka lesego mokwaisi. Company ya Ocean Sans Investment JVC Classic Clean e file tiro eo ya go tsisa ditlhabolo mo toropong ya Gantsi mme fa go buisa banni ba mo palamente o tlhalose ya tiro e sologetse go wela mo ngwageng tse pedi mme tla re fela jaaka e wela banni jaanong ba ba saleng ba letile ditsha tsa bonno ba simolle go abelwa ditsha. Mme ditsela tse di tabe di tiro go na le mo go teng land servicing di tabe di tiro jalo e le gore maikelo gore e le ditsela di hela e be e le gore jang mo toropo ya Gantsi re na le gore ka hiwa ditsha tse di tla dirwa ke project e di 5,400 mme jaanong mo ditsheng tse ba ga e tshotse ke gone jaaka re tla re araba dilo tsa rona le utlwile kgotsi a supa gore kana mo palamente bana jaanong ba setse e le gore yaanong robane le bana hela bana ga ba hiwe ditsha ga gona kwa bana ba hudugelang te gantse ba gola ba nyalwa ga ba huduga ka lebaka la gore ga gona ditsha mme ke a le tshepisa gore e tla re morago ga dingwaga tse pedi wa po go tse tharo e be re simolola go bua ditsha ka project e re soletse gore tse ngwaga tse pedi mme e tla ela ka e hela e be ebile di a ditsha tse 5,400 di tlabe di apiwa mo toropo ya Gantsi. Ntle le ditsha tsa bonno mo palamente o ne gape a supa ga jaanong toropo ya Gantsi e tla agelwa sekolo se segolwane sa bobedi le ntswa sone se tla bo se sena mantlo a boithuti a bonno. Junior secondary school ya bobedi e ne e kganwa ke mabaka a mantsinyana sa ntlha e ne e lela yone seemo sa itsholelo go kabakanya ga itsholelo go latsheng sa bobedi ga junior a leng teng go ne go sena kopo ya metsi ga gona motlakase ga gona metsi a nowa ga gona ditsela tse di tsamaelang koo jaanong project yone e kereng e gorogile re reng batho ba teng ba bo morago ba tsile gore ba dire jalo ba ise ditsela koo ba ise metsi koo ba tsenya kopo ya leswe ditirelo tsa metsi a kopo ya leswe mme go go raya gore puso jaanong e re botse gore jaanong re ka agelwa junior secondary school ya bobedi. Banni le bone ba nna le seabe sa go itekodisa mo palamente wa bone. Ke batla gone go itse gore mme ga go dira ditlhabololo yana bone bana ba rona ba ba duleng mo ditseleng mo tseleng ka bokete jo bokana ba busediwa ka maano a ntseng jang gore bana ba boele mo setulong gore ba tle ba tshwanetsane le dilo tse tsotlhe tse di dirwang tsone ditlhabololo itsholelo ditiro ga ba ntse jaaka ba ntse jaana. Re lwela ipelego le banana re lwela ipelegeng le banana itse gore matsapa di a saka. Solelo ke gore banni ba Gantsi le bone ba tla kola ditlhabola tsa toropo e ka go bona tiro mo company e fileng tiro eo le sego mokwaisi BTV News Gantsi. Kampani ya BOTSWANA ka lenaneo la yone la Ambassador for Good ya abetse sekolo sa bananyana sa Marama Day Care Center kwa Gantsi dimpho tse di lopileng madi a feta 74,000 pula. Dimpho tseo di akaretsa printer go pentiwa sešha ga sekolo go ntšhagadiwa ga ko bana ba tshamekelang teng le kapare bana ba e aparang ga ba aloga. Maiteko a ke tiragatso a maitlamo a gore makalana a ikemetseng ka nosi ga tshwaragane le puso go tlhabolola seemo sa thuto segolo jang go tswa kwa moding. Rutlepego ka Angela Enosa.
Thuto go tswa ko moding e botlhokwa segolo jang mo baithuti ba mo mahelong a kgakala ditlamelo mo toropong ya gantsi ke konokono mme ebile bao ba gangwe le gape ba tshwaragalela mogele wa thuto le puso ba phuphuthiwang legetla. Women and social development e le ngwa dipilara tsa rona tlhabologo ya motho le matshelo a gagwe ha re batla go tlhabolola lehatshe la rona kana ha re batla sustainable economic development re simolola ka ene morama tota re simolotse ko family le foundation. Tlhabologo e tona ya motho batsadi ke thuto jaaka kgosi a buile gore the aspect of human social development is very critical for every economic development, for every go tlhabologa thata ga lehatshe go tshwanetse ga ikaega ka tsetana eo. Sekolo sa Morama Daycare se putswe ka 2006 mme se na le baithuti ba le 55 ba le 20 le ba bannye ha ba bangwe e le ba ba tlhokolediwang lekwalo la ntlha. A school that has committed to being a leading center in childhood education, providing high quality for child care needs of each child and family in a safe educational environment. It prides its center's focus on the individual needs of each child, regardless of social status, race, class, or origin in the community. The engineering department is passionate about education accessibility and ensuring that children from various backgrounds are given equal opportunities to education. Go kwalola dithuto tsa bana ka lebogo e tla nna selo sa maloba. Re ne re ntse re so kwala le matitšhara re dira sengwe le sengwe ka letsogo go tsaya pampiri go kwalela bana ba le 30 re na le bana ba le 55 mo sekolong 25 ke daycare 30 ke pre yaanong ba rote ba ne re tiro ya rona bontsi ne re e dira ka go kwala mo bontsi ya gore thusa ra go nna re tsaya go dirile pampiri le wane go photocopia re tiro ya rona e nne bonako re na le dibole tse tsa bogologolo tse di-green tse tsa ditšhoko tse ditshweu tse re tlhokana le di-white board mo go dirwang hela gore o direla ngwana sampole hela ba kgone go itseela hela mo puso e lemoga botlhokwa jwa thuto go tsweng ko moding ke ka moo dithuto tseo di ileng tsa simolosiwa mo dikolong tsa puso ka bontsi ka ngwaga wa 2015. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. wa isore di ba phegelana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsela ke go segonkwe o eme sentle go re neela tsa metshameko kgaitsela madumedumela Samoka o teng wa tsoga mongane ke tsogile sentle bontle mme hela pele go ngwe re tsena mo go tsa metshameko ke dumela gore le ha se la Botswana re dira ka gotlhe go itumela le mogaka Rose Branch nka bua maruri raitso ke itse gone gore mo ne be ke yone na se tswa gore ga raitso ba ne ba ile go mo amogela kwa airport tota go mapalebelong a difofane raitso ba ne ba dirile go le go ntle thata me ke dumela le gompieno re sentse ntse re le mo bonyenyo raitso re sentse re keteka gone bontle jwa bo dirileng ka go Dakar le ga e hele mona go nyekhutshwane re ga go itswalla re keteka go itlhella engwe go ga ra go tswela ntse re keteka go fitlhela re mona ya competition engwe gape ke itse gore go sentse ne gona le tse di malwanyana tse ne go tshwanetse gore a di dire le mongwe ga ngwe ke tsaya ke re o tlantsa re update le gore o dira ka tseleng tse go ntse jalo rena le tsa metshameko ka go leboge sa moka me ke re madume o etsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla mga gonela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight me ka gore o letlhe re tsena mo go tsena re simolole ka go gang kwa pele Mokatisi wa setlhopha sa bomme sa Gaborone United Stephen Maphosa a re ipaakanya ya bone e nnile ya maemo a kwa godimo go ipaakanyetsa sa FC Ambassadors mo motshamekong wa beke ya bobedi wa diki ya Gaborone ya Division 1 ka moso kwa Lekidi Football Center. GU ile ba kwa motshamekong o ba sena go fenya ka nno go lefela beke e fitileng fa Ambassadors yone ile tlhagetso ya kgatlhelong le Mazoti a rutlwa go le gontsi ka Victoria Dikgang. Gaborone United e feditse mo maemong a bobedi mo lokong mo pakeng e fetileng fa morago ga double action ba ikaeletse go tokafatsa maemo ao mo pakeng eno mme ba ka dira jalo ba itse botlhokwa jwa go salatlhe dintlha segolo jang mo tikologong ya ntlha. Beke e fetileng bomme ba the Reds ba loleka thata go fenya se sengwe se se mašetla sa security systems mme beke eno ba ntse ba berekela mo go tokafatseng dikarolo dingwe go nosa dino di le mo kawana.
fela se sengwe se se tshwenyang maposa ke palo e kwa tlase ya batshameki mo setlhopheng ka jaana seo se ka baba mo diphatseng ka nako ya dikgobalo le go segelwa ko thoko ka dikarata fa paka e ntse e tsweletse. Go santse go le thata tota go bua nnete bomme ga diplayara ga diyo. We don't have enough numbers. We don't have balance mo teaming. Go ra gore go tlo go nna thata because if once re kana le injury go nna thata gore ka replace because we don't have numbers. So re santse re berekela mo nakong gore re batle diplayara re tle re ne le balancing ya re bitsang re balancing where each and every position ina le diplayara tse di le bopedi le 2 or 3. We don't watch other games. So re tla hela re sa itse gore ra go tshameka le batho ba ntseng jang. One of our coaches o ka tswa ba itse but they are unpredictable. FC Ambassador se ka fa letlhakore le lengwe ba simolotse paka eno ka go notiwa ke Mazothi ka tse 3 go tse 2 mme ba ntse ba bereka ka thata mo ikatisong go fema tatlhegelo ya bobedi ka tatelano. Mokatisi wa Ambassadors Jacob Mogome a re ba tla bereka thata mo le moragong la bone ka jaana ba lebagana le setlhopha se segolwane sa GU kwa ba tla lekang go dirisa di-counter attack. We do have some injuries. We have One who is injured from the past weekend and we only have one yellow card, so all the girls will be available except for One. We know how GU plays because most of them are quality players. They are comfortable on the ball, but our plan will be to frustrate them by marking them closely, man to man, then providing some counter attacks. Mo motshamekong mongwe wa Division 1 ya Gaborone ka Sontaga bo mampodi ba league double action ba thulang le Prisons 11 e ntse le kwa lebaleng la Lekidi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re tsena mo go tsa beach volleyball setlhopha sa monogae sa borre sa beach volleyball se se agilweng ke Boifang Jack le George Chiweswaniso se tsere bomampodi jwa Zone 6 beach volleyball Toe Lake 4 morago go fenya makawana a kwa Mozambique George Monjane le Anandino Martino. Makawana monogae ba fentse motshameko o ka disete tse 2-1 ya Mozambique kwa kgaisano ya malatsi a mabedi e neng e tsagetswe kwa Marabu Rocks. A rutlwe Tlamelo Monthusi ga mogo le Daniel Chokoko. Jack le Tsheswanyiso ba tsena mo makgalakgang a kgaisano e ba ise ba latlhegelwe ke motshameko ope mme ya re fela fa phalasete ya ntlha e lela bobedi jo BOSUPA tomagone e ntle ba e phamola bonolo ka 21-14. Mo seteng ya bobedi makawana a Mozambique George Monjane le Anandino Martino ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone mme ba fenya sete eo ka 21-16 go isa motshameko ko deciding set. Mo seteng ya boraro ditlhopha ka bobedi di ne tsa tswelela ditikana ka noga e utlwa fela makawana a mono ba fenya sete eo ka 2018 go tsa bomampodi jwa kgaisano eo. I think ne re sa tshameke K2 like our defense ne se yone le bloko ne re tara fambola hale but ya go apile re go tshameka deciding set e bere bankanya re le ka go ba bloka diagonally because ne ba re kora most of the balls diagonal and then it worked for us. We played really good. We were in front 14-11 and we didn't find the last side out in the time, so that's why they won the game, but it was a really good game. Really good game. Yeah. Ka kwa go bomme bomampodi bo gapilwe ke bomme ba Mozambique Anasina Porta le Vanessa Casimiro morago ga gore motshameko wa bona wa makgalakgang kgatlhong le bomme ba Angola Kala Kadina le Giovanni Khoselima o seka wa tshamekiwa ka mabaka a kgobalo e boneng ke Khoselima. Makawana a monoga ya Jack le Tsheswanyiso ba solofetse go tsoga ba tswelisa tshameko ya bone e ntle kwa metshamekong ya go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya Africa Games. Metshameko eo e tla tshamekiwa ka Matlhatso go fitla ka Sontaga mono Gaborone. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela le Lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le phaketse le tshegeditse dikgaisano tsa ntlha tsa monongwaga tsa 5th BSSA League Gala kwa sekolong se se botlana sa Thornhill mono Gaborone. Moetelepele wa lekgotla leo Kgaotsa Matthews a re batshameki ba tla dirisa kgaisano e go tokafatsa dinako tsa bone morago gore dikgaisano di eme ka nakwana e le ka malatsi a boikhutso. A rutlwe Victoria Dikgang. Matthews o tsweletse a re kgaisano e tla thusa gape batshameki go itlhokoletsa kgaisano ya 18th Botswana National Swimming Championships e tla tshegetswang kgwedi e tlang e le 2022 go batshameki ba tla iponelang sebaka sa go ipatlela phatla go dikgaisano tsa monongwaga tsa di-Olimpiki tse di tla simololang kgwedi ya Phatwe e le 2027 ko toropong ya Paris ko France.
bana ba ne ba ntse ba le mo di-holidaying bontsi ba bone ba ne le bo 2 weeks break so ke gone e leng gore ano ba tsena mo metsing they go back into competition mode so we're expecting hela gore ba le gore ba tsene ba leka go perfecta di-competition skills tsa bona. mongwe wa batshameki ba ba neng ba phadisana mo kgaisanong e Benko Van Rooyen o supile fa a dirisa kgaisano e o itlhokoletsa dikgaisano tsa World Swimming Championships tse di tla tshwarelwang ko Doha, Qatar kgwedi e tlang e tlhola gabedi. Dikgaisano tse di tla dirisiwa gape go ipatlela phatla ko dikgaisano tsa di-Olimpiki. Van Rooyen o tla bonga imetse lefatshe leno mo karolong ya borre ya open water ya sekgala sa 5 kilometers e le la ntlha. O tla ba patilwe ke batshameki ba bangwe ba le babedi e leng Maxine Ina yo mo nakong eno a leng ko Sweden ga mmogo le Adrian Robinson yo ena a leng ko Budapest. Batshameki ba ba solofetse go emela mono gae kgwedi e tlang e le ga 5. So rona mo Botswana hela re ntse re na le swimming hela ya di 50 meter pool le ya di 25 meter pool. Gompieno kwano re simolola gore re add another category e bidiwang open water swimming. So open water swimming ke ka o swima mo matamong o swima mo mawatleng hela yalo so re leka gore re simolotse category yo yano. I have trained a lot in the long distance free, building on my stamina, and I am honored to be the first Botswana to represent Botswana in the open water. Kgaisano e ne e phutile makawana le makgarejwana dingwaga tse di ferang bobedi go tsena ko go tse di 22 ba feta 100 go tswa mo ditlhopheng di le 6 mme ba phadisana mo matlhakoreng a 200 meters butterfly, 200 meters backstroke le 100 meters breaststroke. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re garela dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Wrestling Federation Moagi Sharp a re ba simolositse motshameko wa beach wrestling mono gae ka o sa tlhoke gore ba nne le ditswempelo tse dintse go tsamaisa. Sharp o boletse seo mo maphakeleng ano kwa metshamekong ya botsalano e neng e ngwakile batshameki ba le barataro go tswa mo ditlhopheng tsa Tlohama ga mmogo le Power Rumble mono Gaborone. Tlamelo Montshusi wa Bega. Moagi Sharp a re maikelo a bone ke go ntsha batshameki ba maemo a kwa godimo ba motshameko wa beach wrestling go phadisanya le mafatshe a sele. Re na le boraslara ba ile gore re ntse re ba beile ditlhona go tsotlhe e le gone go leka go ba sharpnara gore ba helle ba tsena mo teaming ya kana mo national teaming tota e le gore tla dipaakanyetsa dikgaisanyo tse di latelang ngwaga o gantse o tsweletse. Re ipaakanyetsa dikgaisanyo tse di yang go nna ka kgwedi ya March e leng di-African Wrestling Championships tse di yang go tshwarelwa ko Alexandria ko Egypt e be re boa re nna le tse dingwe tse e leng gore di ya go nna ka June tse e leng gore tla di tshwarelwa ko Dakar ko Senegal e le di-First African Wrestling Championships. Motshameko wa ntlha wa letsatsi wa bokopantse batshameki jwa bokete jwa 65 kg Godfrey Sitei le go itse one rakereng mme Sitei yo tumilweng ka leina la The General o na dira go tlala ka diatla a feketsa motshameki ka ene go kokoanya dintlha di le 4 le fa go ntse jalo rakereng o na simola go itsosa kwa morago a boltsa ditlhaselo go tsenya dintlha tse 3 fela nako ya bo e sa mo ema sentle The General a fenya motshameko o ka 4-3. Strategy se ke ne ke se dirisa gompieno ne ke dira motshameko ona gote wa stressa Gregory Rome mo e leng gore tota ke attacker from the upper body go godimo hela ga ke go maotong ke le ka mashetla go tsaya mashetla otlhe ka mmele. All mistakes they get doing is to defend the attacker. I was first time in the Kisama attacker thata and I go okay if I come at it thata then I get more force for now ke gona simola ke ba nkimela that's why I go defeat. Mo motshamekong o mongwe wa bokete jwa 75 kg Jeffias Kulube o na fenya ndawana kgwatlheng bonolo ka 6-1. Tota opponent ka ke tsolo le nna ke tshogile ke ipotsa ga le motelana ka mo kgona ya gape le motho le gore train ya go train mashita le mo train ya ke motho le gore ke tsa ga le ka tsama mo motshameko ene ke ipoletsela gore ke mo kgona ka re ka mo digang ka mo kgona ke mo kgonela ka go montshetsa kwente ka re ke tsore ha ka balance ke mo kharamitsa kona ne ke kgona mo tshwara ka teng ka mo motshamekong wa bofelo a letsatsi e le wa bokete jwa 69 kg Lebogang Lesaso o fentse Matshidiso Modisa Kane 6-2. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone.
mme ka go rialo re kgantsa motshameko tsa Botswana tonight di wela ka tselentse jalo wetso a re bua re kopane kgante jana ka nako a bofera bongwe jaaka tla be go dinela ka Seesemane mme ke re ka go rialo tle salang sentle mme le tswelele le ntse le dira maikerebelo a gone go tlhomamisa gore le etela go matlhophelong gore le go kwadisetsa ditlhopho mme ka go rialo tle re busitse go o lebile sa moka a bua gone le ditlhakgolo tsa la gompieno o lebile khaitsere ke bone motshameko ga ke itse gore ke o feole ke itse gona gore ke yone le gore re nyinya ile ka one yana ra ile gore go papolana gona ha le mo motlhabeng o bitse ba ro ya lo ba re ke beach wrestling right so beach wrestling yes ke dumela jalo gona gore ke motshameko mo gore go masha mo ga rona mme jaaka o bona ke dumela gore tlantse re tswela re ntse re o bona ka gore jaaka a tlhalositse ene sharp gore ke motshameko le gore ga o tlhoke sepe se sentsi so ke dumela gore ba tlantse ba o adimisa le mo lehatse ka bophara re bone wrestling ya rona mo ganong bona go ntse jalo ke o ratile mo go maswe ke motho wa metshameko mme ke dumela gore o ke tla go le ka tla ke gore a re kopane kgantse ka kwa ra go bona so a re pele re dikhutlisa re kgakoletseng di tlhomile kwa setlhoeng mapodisa le sekete a sorofetse go alosiwa ka kgwedi ya Moranang lekgotla la ka boditsha la kgatleng le simolodisa therisano ya molao o mošwa wa Tribal Land Act wa 2018 setlhopha sa monogae sa borre sa beach volleyball se tsaya bomampodi jwa kgaisano ya zone 6 so re di ba khutleteng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa ba tepolwape ba latela ke tla go bona moragonyana Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loape o sediwa ke leader wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono Johnny Meteorology Station 35 Veda Meteorology Station 15 Kakia Primary School Bofera Bobedi Muchudi Police Station Boraro Tamaga Police Station Bobedi Karakubis Primary School Bongwe Fara bella mo letsetsan la ka moso go ntse re go thibile mo kgaolong ya kgalagadi fa mo dikgaolong tse dingwe gone go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula di phefo le digadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantse kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare le bokoni botlhaba mo maphakeleng gona se go ikutlwa tsego le bothitho go dikgaolong tsa Chobe bokoni botlhaba le borwa ja le gare ka lesome le bosupa go ya go lesome le bofera bongwe go mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se go re be go le mogote ka 20 go ya go 22 fa re lebela mo sekolong gona se re be go le bothitho go kgaolong ya bokoni botlhaba ka 32 go Francistown fo mafelong a mangwe ka bontsi gona se re be go le mogote ka 33 go ya go 35 fa re lebela ditoropong mo borwa ba Afrika gona re setse re go thibile ka bontlhabong go Port Elizabeth ga mo go le Manzini ka 20 le fara mo go Manzini 34 go Port Elizabeth fa go Johannesburg le Maseru gona se pula di phefo le dikhadima go 26 go Maseru 25 go Johannesburg Antra re gona se pula di phefo le khadima ka 25 fa go Beira Harare le Lusaka gona se re be go thibile ka bontlhabongwe ka 20 le fara bongo Lusaka 26 go Harare 30 go Beira Ndra sam se pula di phefo le khadima ka 20 le bofera bo fa go Blantyre gona se re be go thibile ka bontlhabongwe ka 26 ke sone se se masaloapi boroko Thank you for staying with us. Now, Botswana Gambling Authority is expected to issue betting licenses for limited payout